Asibingelele babhemu. Impumalanga, intshonalanga, inyakatho, iningizimu, magumbi amanonke omhlaba. Ngithi hayi mabhemu, ayikhulume le ngane manje. Babhemu, ngithi thatha lento. Thatha nje lento mbhemu, ithathe mbhemu lento, ungayinqaba ungayiphiki. Ithathe mbhemu, izokusiza. Umoya engikhuluma uvuka ekuseni, ahamba ayophanda, ahamba ayozamela abantwana, aphume ahambe ayowenza iniyani mbhemu. Uzama ukuthola imali ukuze bangene imali, ahambe ayodla abantwana ekhaya noma ayowenzani. Ngithi mbhemu, thatha lento. Shiya konke lokho phansi manje, shiya konke lokho kuhlupheka phansi manje mbhemu, thatha lento. Mbhemu, lento uma ngitshela ukuthi iyasebenza busuku nemini, sebenza yonke indawo. Uma ngitshela mbhemu lento le kusebenza la ngendlela esimangaliso mbhemu. Uma ngitshela mina mbhemu lamadoda, uma nginike wona lamadoda mkhulu afika ashiya impilo yakhe. Thatha A to Z 0 to 100 wembhemu. Ngithi thatha lento, ngisashona manje. Lalela mbhemu, lento mbhemu indlela enamandla ngayo, noma lento mbhemu indlela ejule ngayo. Angithi wabona mbhemu, njengamanje nginivezela ibhayi mbhemu. Bacema le bhayi lifihleni mbhemu, likhavile leli bhayi. Le bhayi khonto likhavile ngaphakathi mbhemu. Omunye uzoyitshela mhlambe likhavi isigubhu, omunye ethi likhavi ilwana, omunye ethi likhavi ipokwe. No. Khonto ekhona ngizikusho ukuthi yini. Ngiyavuma ukuthi khona, but ngeke ngize ngiveze ukuthi yini. Kunento ekhona lapha ngaphakathi mbhemu, sakhona. Ngithi mbhemu, kunento ekhona la ngaphakathi engenza mina enziwe mina Chief Baba Dr. Judge Inyanga. Mina kuphela yenza. Kunento ekhona la ngaphakathi engikunika yona mbhemu. Ayilandi lento imali ngalendlela mbhemu. Ayilandi lento imali mbhemu. Mina mbhemu, abantu bangithandela into eyodwa mbhemu, uthi ngineqiniso. Abantu bengibathwalisa mangithi mina nginika umuntu isithwalo ukuthi akahamba osebenza, akahamba ophila. Yini engikhuphula kona, yini engikuthwalisa kuyona. Mawunebhizinisi wena uthi ufuna kusondela abantu, ufuna kwakheka udumo, ufuna ukuphakama uhambe uyoduma, sondela esigodlweni mbhemu. Sondela esigodlweni mbhemu. Lento ngeke uyithola uhlele endlini izwa ngami. I'm talking from experience, ngisebenza ngayo lento. Ngeke uyithole lento uhlele endlini. Phuma mbhemu uze kumina esigodlweni, ubhuke appointment uthi mina dokotela, sengifuna ukushiya impilo mina mkhulu, sengifuna ukuphatha amamiliyoni mina mkhulu, sengifuna iphatha imali yabafana. Ngizakunika lento mina ngeke ngisabe. Abanye abekho greedy. Abanye abekho greedy, bayakhona ukuthi bavula amabhizinisi noma vele ube nebhizinisi umuntu uphelele ukuthi abantu abekho abazi nemali kulo. Mina ngithi mkhulu, sondela kimi, mina ngikwenze lento ukuthi mina mkhulu judge, ngifuna mkhulu unginike amandla. Mina mkhulu judge, ngifuna ungenze ngicebe. Mina mkhulu judge, ngifuna ungenze mina business yami ingena abantu abayi-50, ingena abantu abayi-100, ingena abantu abawu-200 to 500 per day. Ngifuna ukwenza iprofit busuku nemini. Mina mkhulu, ngifuna ukudayisa ama-product ami. Noma mina mkhulu, ngifuna ukufika abantu kumina. Bangafika abantu bangala eduze, kufika abantu abakude, kufika abantu abasuka le kude koGoli, kufika abantu abasuka le ko-Cape Town, kufika abantu abakuphi baze la ubhizinisi lami. Mhlawumbe udayisa ama-drugs, uyi-drug dealer. Sondela mntakababa, sondela mbhemu. Sondela mntakababa, lalela lento lena yomacapuna. Lento lena uyithola, awuyitholi uhlele endlini. Ngeke ukhohle mntakababa, ngeke uzuyithola uhlele endlini. Mina ngiseThekwini ngokusebenza bakwethu. Ngithi mina lento ngeke uyithola uhlele endlini. Sondela esigodlweni baba, sikhulume nawe, sikwenzele lento le, sikunike lento le yokuphila. Nayi lento engikhuluma ngayo mina ila phakathi. Ngeke ngikuvezela lento masufikile esigodlweni. Masuthi mina mkhulu, sengifikile ke manje esigodlweni mina mkhulu, sengicela ungivezele lento awuthi uzanginika yona. Ngizabe sengiyakuvezela ngiyakunika. Angivezi online kodwa akhona lawo mavideo lawo nalawo akhona veza umsebenzi. Kodwa ngithi mina mawufuna lento, sondela mntakababa, ngeke uyithola uhlele endlini. Yazi ibhizinisi ukuze liphakame lifuna something. Angisho ukuthi mawunebhizinisi thwala. Mawunebhizinisi ungaya kogeza into zakho zihambe kahle. Mawunebhizinisi ungasenza iwash into zakho zihambe kahle. Mawunebhizinisi ungahamba uyothola isibungu into zakho zihambe kahle. Ungakothwala noma ulanda isigubhu. Kodwa wena othweni usufuna ukuthwala, wena usufuna ukulanda isigubhu zamabhizinisi, ufuna ukuphama ngendlela esimanga. Sondela kimi, isibunge leso sishisayo ngeke sikulandele mntakababa abantu abayi-500 ngosuku abazongena kwibhizinisi. Isibunge leso sishisayo mntakababa angeke sesikwakhele lo dumo olufunayo. Isibunge leso sishisayo mntakababa angeke siqedele izitha zakho. Wazothatha isigubhu, into eyenza into eziningi isikhathi esizodwa, into evika izitha, ithi bidonsa ngapha, into ithi bidonsa ngapha iphinde yakho udumo. Wazothatha la madoda, waza kimi uthi mina mkhulu ngicela ungembulele ibhayi lakho. Mina mkhulu ungembulele mkhulu inhlanhla yami, mina mkhulu engazalwa ngembethe nayo nenhlanhla, ngicela ungibulele yona ngoba inhlanhla yami iyavalwa. Usondele esigodlweni wena naleyo nkinga leyo ukuthi inhlanhla yakho iyavalwa. Woza sondela, ngizokwenzela mina. Angisabi mntakababa, sondela mntakababa, lento ngeke uyithola uhlele endlini. Mawuthi wena mkhulu, mina mkhulu inhlanhla yami, mina mkhulu ngibona namhlanje ikhona kusasa ayikho, namhlanje ngiphethe imali kusasa imali ayisekho, sondela kimi esigodlweni.
ngikunika lento nayi lento lena bakhona labo tikulushi bakhona labo fana sikhona lezi igubhu sikhona lezi ipokwe ikhona lento yokuphila ikhona lento yamandla sayilanda sayisafarishela ukuthi sihambe sitholile futhi naku sikunika abantu namhlanje abantu bayaphila angikhulumi indaba yo 2 days ngikhuluma indaba yo 3 days mina ngikhuluma indaba same time lalela mntakababa ngekuyithola uthele endlini sondele 073 013 0390 umuntu othena uhluphekile umuntu othena ufuna amandla umuntu othena ufuna ukuzongena esigodleni umuntu othena ufuna ngembulele lapha umuntu othi mina ufuna ngembulele lapha 073 013 0390 fona manje WhatsApp manje uthi mina ngibonga ngithole efonini ngoba ngihlezi ngibusy nama calls angena efonini maningi more than 100 daily ngithi WhatsApp angishathiwa uyalinda WhatsApp but ngizoze ngifike kuwe 073 013 0390 mina dokotela ngikhathela ukuhlupheka mina mkhulu ngikhathela ukuhlupheka mina mkhulu ngifuna unginike lento yamandla mina mkhulu ngifuna unginike lento yokuphila mina ngizakunika lento leni yokuphila ngizokunika mina mkhulu pepere pipi ngizokunika mina mkhulu otikoloshi ngizokunika mina mkhulu isibhoku ngizokunika isigubhu ngizokunika lowo muthi umuntu othi mina mkhulu ngingcolile ngifuna ukuyogeza ngiyovuselela inhlanhla yami sondele kimi mntakababa mina mntakababa ngizakuthatha ngiyokufaka emanzini ngikulungisela into zakho wena zonke into zakho nazo yonke lenkingo onayo mina mkhulu ngizayilungisa akho muthi noma akho inhliziyo yembi yomuntu eyokuvala wena ithi wena ngeke uzuphumelele ngoba nakho kubusa inhliziyo zabo noma isivunguvungu zabo never learn to trust your guts learn to believe in yourself and never stop trying lokhu yahamba buya phambili qhubeka kunomuntu ohleli mina mkhulu kade lanti igubhu kade ithwala enza inet card ngangizama mina mkhulu kulungi no it's because you're not at the right place angithi nethwasa malithwasa mntakababa liyahamba liyothwasa kodwa malithwasa endaweni wrong aliza ukuphumelela ngoba akulona lalibizelwe khona umuntu nomuntu nalabizelwe khona ukuthi ahambe ayosizwa khona hamba ayothwasa khona umuntu nomuntu nalabizelwe khona ukuthi uyofela khona umuntu nomuntu nalabizelwe khona ukuthi niyosebenza la nenhlanhla yomuntu injalo inala ibizelwa khona wena nje ubona ngalunga ukuthi ubizelwa ngeduze ubizelwe kude labo babona abahleli ngangawe aba right manje empilweni babizelwe eduze ngakho befika eqala empumelelweni it's not about ukuthi empumelelweni ubani ufike eqala it's about ukuthi uyazi indlela yakho because noma thiwa ufike eqala mangiyazi indlela ngizofika nami indlela empumelelweni ngeba kwethi iqala esigodlweni ngoba la iphele ukhuluma usho mina mkhulu ngiyafuna mina mkhulu ungenzele lento mina mkhulu ngiyafuna mina mkhulu unginikele amandla mina mkhulu ngiyafuna mina mkhulu unginikele lento mina mkhulu I'm willing to sell my soul to you ukuthi mina mkhulu ngitholele amandla mina mkhulu ngitholele imali mina mangithwalisa mele wazi ukuthi usudilile emhlabeni because itholo zami zinabo ubungozi first of all kunama sacrifice enziwayo and igazi liyaqhitheka kwabanye so if ukuthi uyabhayisa suka endleleni but uma uthi John serious uyayifuna lento 073 013 0390 mina ngizakunika lento ungasabi ngokukhululeka ufuna lento inhlonipho ngoba phela emsamo if ungena inhlonipho ngeke usuye phambili nje ukuthi ibe unemali kodwa ungena ngqondo ngeke usuye phambili angathi ke mase ngithwalisile ngawenza waceba waba nezimoto zamamiliyoni waphatha umhlaba masungaphandle abonye umuntu ophansi uyambukela phansi angifuni lonto lesitholo sami siyakuduba lapha asinqeni ngisho ukuthatha umntana wakho sifese emhlaba ekhaya echitheke igazi kufiwe nya khona omunye ezakubina uthi mina mkhulu ngifuna ukuthwala ngicela ukuthwala ngumntana wami omunye uyasondela athwale ngumntwana wakhe athwale ngengane yakhe kuchitheke igazi mama sekushonele ngane kufuneka aphinda amithise noma aphinde abe pregnant azalenye ukuze kuqhubekile isithwalo lesi because ukuthwele ngegazi phela uthwala ngegazi akusho uthwale ngoma wakho baba wakho noma ibi nengane yakho uyathwala ngayo njengoba nawe ukuthi ingane oyizalayo isangathwala ngawe sikhona phela ukuthi uyakhona ukuthwala ngoma wakho khona ukuthi uyawazi ukuthwala ngengane yakho but these days noma emhlabeni it's not always everyone noma abantu abaningi it's not always many people who do that it's only a few because umuzi nomuzi unothulu wakhona inkinga zihamba ngomndeni wakhona but ke umuntu onenkinga emndenini oxabana nemndeni ngithi mina basondele kimi ngimthwalisa ngomama wakhe noma ngimthwalisa ngobaba wakhe noma ngimthwalisa ngobhuti wakhe nosisi wakhe ngiyakhona ukuthwalisa ngo-auntie nangomalomo ngiyakhona ukuthwalisa nangomntana wakho mina angizi ukutshela ukuthi mina ngibasusa kanjani emhlabeni noma simenza kanjani usiyababulala noma ufika kumina sibakidnap sibanquma sibenzeni no angizi ukukhuluma lonto online lonto le ngikhuluma nosesigodleni usuyipatient ubhukhi appointment uthi mina dokotela sengifikile ngikhathele ukuhlupheka mele wazi ukuthi la akakhala akusekho mndeni lento yokuthi blood is thicker than water angiphiki blood okusala egodini ongena uwedwa take the decision now thwala sondela kimi 0730130390 if uthi uyasaba ukunikela ngengane yakho noma uyasala ukunikela usaba ngokunikela umuntu osendimini wakini woza la ngimbulele la uthi mina ngicela ungibulele ibhayi anginaso mhlambe isibindi but ngicela ungibulele ibhayi ukuze mina mkhulu ngithole into engaphakathi lento la ngaphakathi ayidingi umndeni but uma ufuna into enkulu kunale ikhona
edinga isacrifice yomndeni, mhlawumbe ngayingane yakho, mhlawumbe ngumzali wakho noma ngayini umuntu, kodwa uma umuntu ohlobene na-DNA yeni 99.9%, that's why lowo muntu loyo umuntu okini loyo fike sikhuphuke ngasithwale ngayo. Asifuni usihambile emhlabeni esoqala phansi emthwebula abidlozi, no, sifuna usaphila esombulala thina ngendlela sithi ngeke imali online. Mase simbulele siloku sibulela sibulala kuze wena lo ukhuphuke ngamandla. So make a decision now, anifani nabantu musukujaja. Khona right emndenini ongasozenza into. Khona abaxabana abazwani ongayenza into engishoyo. So wena ongibukayo, it depends ukuthi ukisiphi isimo. Isimo kusona ngakusiza mina 0730130390. Ukhuluma uthi mina ngane kaLucifer ngifuna mina mkhulu ukufika kuwena ekseni ngibuye entambama ngiphethe umcebo. Mina mkhulu ngezwe kuthiwa wena mkhulu uthi mawutholisa abantu namkhulu abantu babuye nemali ku SMD. Uyenza njani into leyo? Fika kumina amandla egazi, amandla esithwalo, amandla okuphila. Lento mina mkhulu angisoze mkhulu ngakudayisa ngakisa eminyango. Angisoze mina mkhulu ngathi ninahambe ngaphandle koMalawi, iyahambe koZimbabwe, no. Ngani kaLucifer le bayazi basibona siphahle. Ingane uLucifer le yenza into ezimanga, egile imanga online, YouTube, Facebook, TikTok, abantu babona idosa jathi ngiyangena emakhasini ngibuya nemali, ngenzani inyani. Imisebenzi yala madoda. La madoda anamandla, la madoda ayasebenza. Uma wafuna nawe la madoda usangawathola 0730130390. NgiseThekwini, Durban, South Africa. South Africa amahle empumela ngithola ngiyathi ngizwe ngiyanimema ngitsondelana esigodleni ngozani. Fonani WhatsAppani kulo number umuthi wena ufuna ukunikela ngengane yakho noma ufuna ukunikela ngomzali wakho. Noma wena awuyasabi ukunikela ngomzali wakho ubuzocothi ngikunikele into la phakathi engadingi family blood noma engadingi sacrifice. Sondela kimi but isithwalo sitholakala la ekhaya. Ufuna ama boys akhona la ekhaya, ufuna igubhu sikhona la ekhaya, ufuna ibhodlela lasekhasini likhona la ekhaya, ufuna intela ngaphakathi ikhona la ekhaya. Siyakwenzela umfundisi, singakwenza thina uma umfundisi uhambe usebenza ngisho eBethlehem, singakwenza thina uma uyinyanga uprofeti uze ugcwala abantu kwenzekeni, singakwenza thina uma udayisa emgwaqeni ematafuleni kuphithizele ebusuku. Singakwenza thina uma uyi-drug deal ungalali hlezi sebenza hlezi yo-order izitha singakuthola amaphoyisa angakutholi. Ngawenza mina uthi uma unecala ngabe